Oh, Tony, supporters were kesi. Me fan say ye time kra no tu kwan ya ye be do ho no Saturday kwan supporters e di kan ba ko to omo ho dada omo free nkran ba omo fi Kumase Cape Coast nyina no supporters omo ro no ye kesi pa ti message say afi de omo sina Kotoko so team no e form to pan fra omo ti charge you players no so no do match amokre bo no to tunsu o be so hu bom ana say din number stadium number ya no metna ho sa emu ye de no ne the mechanic say ni nyina ni gina players na so players na say anko ya supporters de ni de ni say obewe ni na obetua ni sika sabi ye tam kura no kura enko ye kura na omka ombatu ni go me share nkuna ye ko ya kaka wo betu ko sa team de ma enti no omnyele omo ho uda supporters so mu ni ho enti say supporters de kan bibia omnyele omo na be kaka me de ba mo kura ni say for foot kaka ni say as a player no we say ufri different team ba Kotoko a training obey ya do face Kotoko na Kotoko beto no o next team na wo Kotoko no obi so be face wa sa no be face wu enti omo training course double training course double bi say me pano so no omo nye to fra because Kotoko no ne bo no nye easy kura say wo team bi ba ya say obi Kotoko jesi e say o training hard na o man pa bo so kan ho a minim say o metima ba ma fi enema akoyi yo metimi akan Tony say yes man the kwan last season no in some both supporters ne the team penifo nyina kan say won kone nkoye Otoko so ba mu was the team man it just had afu ya man there me dem say man this season where say anko na say be in there be in but me say afi there e be koye man tene ma be koye na ni nya so be jan supporters ni so mo mpa ba mo form renchim boys no Kotoko ne bo na e den there kakra uba ni as a new player uba e de kakra bet me be supporters tell you no mo yiro mo ho a ene ma betima koye ma fi Kotoko be fan ntoma